салом бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилооти навид аст мустақиман аз телевизиони Сафина. дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ташриф оварда бинои нави таълимии факултети забон ва адабиёти русро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар ин бинои хуштарҳу замонавии мутахассисони забон ва адабиёти рус дар мактабҳои миллӣ, забон ва адабиёти рус, забони англисӣ ва забони муосири рус тарҷумон дар сатҳи баланди касбӣ омода карда мешаванд. 29 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ташриф оварда бинои нави таълимии факултети забон ва адабиёти русро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои тозабунёди таълимӣ дар партави сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои махсуси донишгоҳ ба таври муосир сохта шуда барои боз ҳам баланд бардоштани сифати таҳсилот мусоидат менамояд. иншооти таълимӣ аз таххона ва 5 ошёна иборат буда барои таҳсили зиёда аз 1100 донишҷӯ дар ду баст пешбинӣ гардидааст. тибқи лоиҳа бино дорои 18 ҳуҷраи корӣ, 14 симхонаи барҳавои таълимӣ, кабинети лингафонӣ бо 32 ҷои нишаст, маркази қабули имтиҳонҳо барои 120 нафар, толори фарҳангӣ бо 700 ҷой, осорхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. толори фарҳангӣ бо имконияти васеъи баргузории чорабиниҳои илмию оммавӣ ва фарҳангӣ фароғатӣ, гӯшаи табиати Тоҷикистон, осорхона бо фарогирии 3 давраи таърихӣ аз ҷумла таърихи қадимаи тоҷикон, давраи қабл аз соҳибистиқлолӣ, замони истиқлоли давлатӣ ва таърихи фаъолияти донишгоҳи мазкур дар ошӯнаи якум ҷойгир шудааст. синфхонаҳои таълимии барҳаво ки дорои шароити хуби донишомӯзӣ мебошанд, дар ошӯнаҳои болоии бино ҷойгир аст. донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон таърихан аввалин мактаби олӣ ва мактаби олии омӯзгории Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва дар тӯли таърихи тайкардаи худ, яъне муддати 93 соле ки сипарӣ шудааст, донишгоҳ ҳазорҳо кадрҳоро дар самти хоҷагии халқ ба хусус дар самти омӯзгорӣ тайёр намудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар ин бинои хуштарҳу замонавӣ мутахассисони забон ва адабиёти рус дар мактабҳои миллӣ, забон ва адабиёти рус, забони англисӣ ва забони муосири рус тарҷумон дар сатҳи баланди касбӣ омода карда мешаванд. зеро ҳадафи аслии таъсиси ин бинои таълимӣ амалишавии барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ барои давраи то соли 2030 ба шумор меравад. лозим ба таъкид аст ки раванди таълим дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар шуъбаи таҳсили рӯзона ва фосилавӣ аз рӯи низоми таҳсили кредитӣ мувофиқи нақшаю барномаҳои давлатии таълимӣ ба роҳ монда шудааст. боиси ифтихор аст ки аввалин факултети психология дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ташкил карда шуд. дар он беш аз 1000 нафар донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шуданд, ҳам дар шуъбаи ғоибона, ҳам дар шуъбаи рӯзона. дастовардҳои донишгоҳ дар самти ҳамкории байналмилалӣ назаррас буда, соли равон 89 ихтисоси донишгоҳ аз аккредитасияи байналмилалии институтсионалӣ гузашта соҳиби шаҳодатномаи махсус гардид. ин муассисаи таҳсилоти олӣ ҳоло бо беш аз 120 муассисаи хориҷи кишвар дар самти илму маориф, аз ҷумла табодули академияи омӯзгорону донишҷӯён ҳамкориро дар сатҳи баланд ба роҳ мондааст. дар ин донишгоҳ ҳамчунин донишҷӯёни хориҷӣ аз 16 кишвари ҷаҳон таҳсили илм мекунанд, ки аз обрӯю нуфузи баланди он дар минтақа ва ҷаҳон гувоҳӣ медиҳад. воқеан ин бино имконият фароҳам меорад ки ҷиҳати пешбурди корҳои илмӣ, ба анҷом расонидани таҳқиқоти илмӣ, баргузор намудани семинар, мизҳои мудаввар, ҷаласаҳои шӯрои дифоъ боз шароити хубтар фароҳам оварда шавад. чунки имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 6 шӯрои дифоъ амал мекунад ки ҳамасола аз дохил ва беруни донишгоҳ олимон беш аз 40 нафар рисолаи номзадӣ ва докторӣ дифоъ мекунанд.
ҳоло донишгоҳ дорои 11 бинои таълимӣ, 6 хобгоҳ барои омӯзгорону донишҷӯён, 14 факултет, 63 кафедра ва 89 ихтисос мебошад, ки 73 тои он ихтисоси омӯзгорӣ аст. дар донишгоҳ дар умум 18 000 донишҷӯ аз рӯи ихтисосҳои муқарраршуда таҳсил менамоянд. теъдоди донишҷӯёни тариқи квотаи президентӣ таҳсилкунанда 1600 нафарро ташкил менамоянд, ки аз онҳо 936 нафар духтарон мебошанд. бо қадами файзбори асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави факултети забон ва адабиёти рус мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. факултети забон ва адабиёти рус аз соли 1937 фаъолият мекунад. дар давоми ин солҳо ҳазорон нафар мутахассисонро тарбия намудааст. дар соли таҳсили 2024-2025 ба факултет зиёда аз 1000 нафар донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. ҳамасола бо дастгирии раёсати донишгоҳ, омӯзгорони ҷавон ва донишҷӯён барои такмили ихтисос ва мубодилаи академӣ ба кишварҳои хориҷ сафарбар карда мешавад. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши касбии донишҷӯён дар риштаи биология ва география аз тарафи раёсати донишгоҳ соли 2023 дар боғи агробиолабораторӣ бинои дуошонаи таҷрибаомӯзӣ сохта ба истифода дода шуд. барои иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои сарвари давлат вобаста ба пайвасти илм бо истеҳсолот дар парки технологии назди донишгоҳ истеҳсоли мизу курсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ, ошхона, роҳаткурсиҳо барои толорҳои маҷлисӣ, минбарҳо, ҷевон барои китоб, рахти хоб ва нашри шиору овизаҳо ба роҳ монда шудааст. пайғамхорӣ ва суханҳои пешвои муаззами миллат мо донишҷӯён кӯшиш мекунем ки дар оянда аз устодони худ ки донишманду илмдост ҳастанд илм ва сабақи комил гирифта барои насли оянд сабақ гуфта бошем. Студенты нашего факультета очень рады и безумно благодарны нашему многоуважаемому президенту Эмомали Рахмону. Ведь именно благодаря его стараниям для нашего факультета построили новый корпус, в котором созданы все условия для лучшего изучения русского и английского языка. ташрифи пешвои миллат ба донишгоҳи мазкур ва мавриди истифода қарор гирифтани боз як бинои муосири таълимӣ барои ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни ин боргоҳи илму маърифат рӯйдоди муҳиму фараҳбахш ва таърихӣ мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо имконоти фароҳамшуда дар бинои нави таълимии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ва дар сатҳи баланди касбӣ тайёр намудани мутахассисони риштаи омӯзгориву забондониро рисолати касбӣ ва масъулияти аввалиндараҷаи омӯзгорон арзёбӣ намуда таъкид карданд, ки ояндаи дурахшони ҳар давлату миллат ба рушди бемайлони низоми маорифи он ва дар ин замина тарбияи кадрҳои хуб алоқамандӣ зич дорад. дар шаҳри душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави маркази минтақавии бехатарӣ, амният ва кафолати химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. марказ дорои 16 озмоишгоҳи инноватсионӣ, илмӣ, таҳқиқотӣ, самтҳои химия, биология ва нодиртарин озмоишгоҳҳои илмӣ, соҳаи иммунологӣ, вирусологӣ, бехатарӣ ва амнияти биологӣ ва криминалистикаи ядроӣ буда барои омӯзиш ва ташхиси маводи химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ хизмат менамояд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. 29 октябр дар шаҳри Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави маркази минтақавии бехатарӣ, амният ва кафолати химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. марказ бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маблағи 47 миллион сомонӣ аз буҷети давлатӣ ва маблағҳои шарикони хориҷии
рушд омода шудааст. Корҳои сохтмонӣ аз соли 2021 оғоз гардида, соли 2024 ба анҷом расид. иншооти навбунёд 4 ошёна буда дар масоҳати 35 садяк бо тарҳи меъмории замонавӣ бунёд ёфтааст. зимни муаррифӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки марказ дорои 16 озмоишгоҳи инноватсионии илмӣ таҳқиқотии самтҳои химия, биология ва нодиртарин озмоишгоҳҳои илмии соҳаи иммунология, вирусология, бехатарӣ ва амнияти биологӣ ва криминалистикаи ядроӣ буда барои озмоиш ва ташхиси маводи химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ хизмат менамояд. озмоишгоҳҳо бо таҷҳизот ва технологияи наву замонавӣ муҷаҳҳаз буда барои гузарондани таҳқиқот, ташхис ва таҳлил дар асоси стандартҳои байналмилалӣ омода шудааст. ифтихори ҳар як олим аст, ки як таваҷҷӯҳи нек ва таваҷҷӯҳи хосе пешвои муаззами миллат ба олимони тоҷик нигаронда шудааст ва ин дастгирӣ аз солҳои аввали истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба олимони тоҷик новобаста аз мушкилиҳое ки солҳои аввал буд нигаронда шуда буд ва мо ифтихор аз он дорем, ки бо ин таваҷҷӯҳи хоса корҳои худро дар амал татбиқ менамоем ва имрӯз озмоишгоҳе ки мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, озмоишгоҳи сатҳи минтақавӣ мебошад, ки дар он тамоми стандартҳои байналмилалӣ татбиқ гардиданд. устодони марказ зиёда аз 8 нафар такмили ихтисоси худро дар озмоишгоҳҳои пешсафи дунё аз ҷумла дар Сейберсдорфи шаҳри Венаи ҷумҳурии Австрия гузаштанд ва инчунин олимони тоҷик вазифадор ҳастанд, ки аз ин нигоҳи хоса ва таваҷҷӯҳи неки пешвои муаззами миллат тамоми саъи кӯшиш талоши худро баҳри он сафар барнамоянд, ки сатҳи корҳои илмии тадқиқотӣ ва сифати корҳои илмии тадқиқотиро боз ҳам ба сатҳи баланд бардошта ба ин нигоҳ сазовор бошанд. ифтитоҳи озмоишгоҳҳои мазкур бо мақсади амалисозии барномаи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф сурат гирифта, барои иҷрои саривақтии таҳқиқотҳои бунёдӣ дар илми ватанӣ замина мегузорад. бо ифтитоҳи озмоишгоҳҳо қадами муҳиме барои таҳкими амният ва иқтидори илмӣ на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар тамоми минтақаи Осиёи марказӣ гузошта мешавад. бо мақсади густариши ҳамкории байналмилалӣ ва дар сатҳи стандартҳои ҷаҳонӣ иҷро намудани корҳои илмӣ таҳқиқотӣ, марказ ёддоштҳои ҳамкорӣ бо Институтҳои физикаи ядроии Ӯзбекистон ва Қазоқистон ба имзо расонидааст. иншооти замонавӣ ҳамчунин хизматрасониҳои озмоишгоҳҳои худро барои кишварҳои минтақа пешбинӣ намуда, дастрасии таҳлилҳои босифат ва таҳқиқотро барои ҳалли масъалаҳои марбут ба амният таъмин менамояд. маҳз таваҷҷӯҳи сарвари давлат буд, ки маркази мо бо асбобҳои замонавӣ ва нодир муҷаҳҳаз гардонда шудаанд. яке аз чунин асбобҳо дифрактометри рентгенӣ мебошад, ки ҳамтои он дар кишвар мавҷуд нест. ин намуди асбоб замонавӣ буда хусусиятҳои хоси барои муайян кардани минералҳо дар ҷинсҳои кӯҳӣ, инчунин маводҳои химиявӣ ва пайвастагиҳои органикӣ истифода мешавад. мо барои ин ғамхориҳои пешвои миллат якҷаҳон сипосгузорем ва кӯшиш менамоем, ки дар амалӣ намудани ҳадафҳои ҳукумати кишвар саҳмгузор бошем. маркази муосир ба ҳайси платформа барои табодули таҷриба, гузарондани конфронсҳо ва семинарҳои илмӣ дар оянда хизмат намуда, барои ташаккули ҷомеаи илмӣ, ки ба ҳалли масъалаҳои амнияти ҷисмонӣ ва пешгирии паҳншавии маводҳои химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ равона шудааст, саҳм мегузорад. дар ин ҷо ифтитоҳи маркази мазкур афзалиятҳои стратегӣ ва дарозмуддати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар таҳкими амният ва рушди илм дар минтақа инъикос намуда, инчунин садоқати кишварамонро ба ӯҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи паҳн накардани аслиҳа тасдиқ мекунад. барои дастгирии олимони ҷавон 12 ҷойи хоб муқаррар шудааст, ки шароити мусоиди гузарондани таҳқиқот ва табодули дониш байни олимон аз кишварҳои гуногун фароҳам меорад. марказ дорои 4 симхона махсус мебошад, ки дар он намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ниҳодҳои низомӣ омӯзиш гирифта, дар соҳаи муқовимат ба таҳдидҳо, ки ба силоҳи қатли он ва терроризми химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ алоқамандӣ дорад, дониш ва малакаи худро баланд мебардоранд. барномаҳои таълимӣ барои ба такмили ихтисос фаро гирифтани
متخصصان از جمهوری تاجیکستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی پیشبینی گردیده است. از این رو این مرکز یکی از بزرگترین مؤسسه‌های منطقوی برای آماده‌سازی کادرها بسا مهم دانسته می‌شود. بعد شناسایی با شرایط انشاءات، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به کارهای ساختمانی و وصل و نصب تجهیزات آزمایشگاه‌های مرکز بهای بلند داده برای استفاده ثمراناک بهره رشد و تحکیم علمی تاجیک و معرفی نمودن دستاوردهای عالمان تاجیک در عرصه بین‌المللی توصیه‌های سودمند دادند. پس از مراسم تنتنوی افتتاحی آزمایشگاه‌ها، سرور دولت محترم امامعلی رحمان با 5 لایحه نوی ساختمان بناهای مرکزهای علمی تحقیقاتی شناس شدند. اطلاع داده شد که 3 لایحه در اساس همکاری جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین روی کار آمده است. لایحه‌های مذکور نه تنها با مقصد انجام دادن کارهای علمی تحقیقات مشترک، بلکه در مستحکم نمودن دوستی مردمان دو کشور دوست در دایره ابتکارات یک کمربند یک راه مساعدت می‌نماید. لایحه بنای انستیتوت علمی تحقیقاتی اتومبیل‌های نوی برقی از 3 آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی بنا 2000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. در انشاءات صنفخانه‌های تعلیمی، مرکز تعمیر ماشین‌های برقی، آزمایشگاه تشخیصی تکنیکی، آموزش قسم‌های علاوگی ماشین‌های برقی، مرکزهای تحقیقاتی، کارکرد و کارگاه مأموریت، تالار تعلیمی با 150 جای و آشخانه با 60 جای نشست آماده می‌شود. بنا دارای حجره‌های آموزشی زمانوی و اینتלקتوالی با تجهیزات پیشرفته تعلیمی مجهز خواهد شد. لایحه بنای مرکز اکسپدیسیا و سنجش‌های سریوقتی معدنی از 2 آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی آن 2500 متر مربع خواهد بود. در اینجا مرکز اطلاعاتی مجلسگاه با 30 جای، حجره‌های کاری و آزمایشگاه تحلیلی شیمیایی، تحلیل خاصیت‌های موادها، حجره ریاگنت‌ها، نگهداری باقی‌مانده‌های ماده‌های خوفناک و زهرآلود کننده جایگیر می‌شود. مقصد از تأسیس مرکز سنجشی و آزمایش کندنی‌های فایده‌ناک معدن، تحلیل و تحقیق کان‌های کندنی‌های فایده‌ناک زیرزمینی و آموزش و تحلیل ترکیب شیمیایی و فیزیکای خاک میباشد. لایحه بنای مرکز علمی تکنولوژی‌های اطلاعاتی از 3 آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی آن 2000 متر مربع خواهد بود. در اینجا مرکزهای اطلاعاتی اداره‌کنی، تالار نمایشی، آزمایشگاه‌های برنامه‌سازی شبکه‌ای، کابینت مولتی مدیوی و مرکز اداره‌کنی و تالار لکسیونی جایگیر کرده می‌شود. ضمن معرفی لایحه مرکز بین‌المللی آموزشی مقاومت به تروریسم با استفاده از سلاح قتل عام و مواد شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان اطلاع داده شد که آن با مقصد پیشگیری ظهورات نامطلوب جهان امروزه از جمله تروریسم و اکستریمیسم با استفاده از سلاح قتل عام، موادهای شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی و استفاده بر دیگر اصول‌های حاضر زمان به نقشه گرفته شده است. بنای مرکز بین‌المللی از 10 آشیانه عبارت بوده، بنیاد آن در مساحت 40 صد زمین پیش بینی گردیده است. پیش از همه میانه‌داری خویش رو به پیشوای معظم ملت میرسونیم که برای بنیاد همین مرکز منطقوی امنیت، بی‌خطری و کفالت‌های خبریه کمک کردن و این مرکز بنیاد شد و مورد بهره برداری قرار داده شد و ما هم کوشش میکنیم که سطح صفتی کارهای علمی تحقیقاتی به درجه بلند دوام داده شود. همچنین امروز معرفی گشت 5 لایحه که یکی از این لایحه ها بنیاد فیلیال اگنتی امنیتی شیمیایی، بیولوژی، یادرویی و رادیاسیونی در ولایت ختلان میباشد و کوشش میکنیم که ساختمان این انشاءات به صفت بلند و در مهلت‌های معین شده به سامان رسانده شود و همه این امکانیت میدهد که کارهای علمی تحقیقاتی در سطح بلند به انجام رسانده شود. لایحه 5 بنای فیلیال اگنتی امنیت شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در ولایت ختلان بوده. ساختمان آن در شهر باختر به نقشه گرفته شده است. بنای مذکور از مجموعه بناهای 2 و 3 آشیانه عبارت بوده در مساحت 12 صد زمین بنیاد می شود. در بنای مذکور ساختمان آزمایشگاه، حجره‌های کاری برای کارمندان ساحه تامین بی‌خطری یادرویی و رادیاسیونی، تالار مجلسی و صنفخانه‌های معاصر مجهز پیش بینی شده است. اطلاع داده شد که ساختمان بنا و مجهزگردانی آن از حساب مبلغ‌های بودجه حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی بین‌المللی نیروی اتمی عملی می شود. بعد شناسایی با لایحه‌های انشاءات بنیاد شونده، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با مسئولین برای نظارت اجرای با صفت کارها و جلب متخصصان محلی دستور و سفارش‌های مشخص دادند.
امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در زمینه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنونی ساحه نقلیات مرکز بین‌المللی دیپلماتیای منطقوی نقلیاتی و کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی را مورد بهره برداری قرار دادند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. 29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در زمینه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنونی ساحه نقلیات مرکز منطقوی دیپلماتیای نقلیاتی و کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی را مورد بهره برداری قرار دادند. نخست راهبر دولت محترم امومالی رحمان با طرز فعالیت کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنونی ساحه نقلیات شناس شدند. انشاءات مذکور در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در دایره عملی سازی رقمی کنونی ساحه راه و نقلیات تأسیس داده شده است. با عملی شدن نظام رقمی نظارت امکان فراهم گردید که حرکت واسطه‌های نقلیات در دوردست‌ترین منطقه ها نیز به تنظیم درآورده می شود. از 30 مدل رقمی کنونی که در وزارت موجود است، عین حال 13 مدل با مانند مجهزسازی تکنیک‌های راهسازی با GPS و نظارت فعالیت ثمرناک آنها، اینچنین پیشگیری حرکت نقلیات گرانوزن توسط ترازوهای زمانوی دینامیکی و پیوست به مرکز مورد عمل قرار دارد. به پیشوای ملت محترم امومالی رحمان اطلاع داده شد که تأسیس مرکز تماس با رقم کوتاه کرده 8808 در سمت بهتر کردن کار و خدمت رسانی مساعدت نموده روند گرفتن اجازتنامه، رخصتنامه، راهخط و بارخط، موجودیت بار یا طلبات را برای واسطه نقلیات جهت انتقال بار پیشنهاد می نماید. مرکز تماس امکان می دهد که از تمام گوشه و کنار کشور و بیرون از آن فرمایش ها از روی سمت های بارکشانی، مسافربری، گرفتن راهخط و بارخط قبول گردیده سری وقت اجرا شود. محض برای عملی نمودن 30 مدل رقمی کنونی در وزارت نقلیات مرکز تماس با رقم کوتاه 8808 فعالیت میکند که تمام خدمت رسانی های ساحه راه و نقلیات را برای گرفتن حجت های اجازتدهی، سرتیفیکاسیون کنونی، رخصتنامه بین‌المللی، راهخط، بارخط برای گرفتن فرمایش و اجرا نمودن آنها این مرکز تماس فعالیت میکند. مرکز تماس عین حال از 9 نفر عبارت بوده دوره به دوره پس از به پورگی فعال شدن 30 مدل تا 80 نفر آورده میرسد. مدل اجازتنامه دهی برای گرفتن اجازتنامه چگونه حجت ها لازم است، برای گرفتن سرتیفیکات چگونه حجت ها لازم است، مرکز تماس میتواند که مشورت دهد. انتقال دهندگان را یعنی که بار را با صاحب ماشین میتواند پیوست نماید، یعنی که برای دریافت بار با انتقال دهندگان مشورت ها میتید. پس از رقمی کنونی همه این نقلیاتی بارکش به طور الکترونی مدل لاجستیک رقمی فعال می شود و به طور الکترونی همه میزاجان می توانند از این سیستم استفاده برند و مرکز تماس می تواند با رقم کوتاه 8808 و تمام میزاجان کمک رسانند، یعنی که در دلخواه وقت از دلخواه جا می توانند زنگ زنند، فرمایش خودشان را تیند و مرکز تماس فرمایش را اجرا نماید. مرکز تماس برای قبول فرمایش از رانندگان، صاحبان بار، مسافران و اجرا نمودن فرمایش ها، اینچنین برای جواب دادن به سوال های مشتریان و صاحبکاران خدمت می رساند. مقصد از تشکیل نمودن مرکز تماس مشتریان می توانند به خراجات زیادتی و صرفه وقت طریق زنگ از دلخواه نقطه های کشور می توانند خدمت رسانی های ساحه نقلیات را دسترسی نمایند. ما 150 نموده خدمت رسانی نقلیاتی داریم، از جمله اجازتنامه، راهخط، بارخط، سرتیفیکات و دیگر نمود خدمت رسانی ها است که مشتریان می توانند در دلخواه وقت با ما در تماس شوند.
در کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه نقلیات متخصصان جوان به کار جلب شدند. سهرابزاده صبرینه از جمله چنین متخصصان جوان و امیدبخش است که برنامه کامپیوتری پلتفرم یگانه ساحه نقلیات را تهیه نموده است. همه 30 مدولی که در این مرکز باید فعالیت کنند محض توسط برنامه تهیه نموده همین جوان دختری با استعداد تاجیک کار میکنند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به فعالیت این بانوی خوش سلیقه بهای بلند داده او را نمونه عالی عبرت برای دیگر جوانان تاجیک نامیدند و تاکید داشتند که این است نتیجه غمخواری های راهبریت دولت تاجیکستان و پدر و مادران با معرفت در تعلیم و تربیه با صفت فرزندان بخصوص دختران جوان. من خیلی شاد هستم که با دستگیری های پیشوای ملت ما در چنین مرکز کار و فعالیت میکنیم و من هم کوشش میکنم که دانش خود را صیقل دهم. از همه امکانات هایی که پیشوای ملت برای جوانان خصوصا برای جوان دختران مهیا میکند ما باید این غمخواری ها را نگاه کرده برای وطنمان کوشش کنیم. با دستگیری و غمخواری های پیشوای ملتمان محترم امامعلی رحمان ما همچون برنامه‌ساز در این مرکز کار و فعالیت میکنیم. ما همچون برنامه‌ساز داخلی کار و فعالیت میکنیم. امکانیت‌های فراهم گردیده حکومت جمهوری تاجیکستان کمک نمود که متخصصان داخلی چنین برنامه‌های رقمی کنانی را سازند. مرکز از ریاست‌های نظام اداره‌کنی دارایی‌های راه، ریاست برنامه‌سازان و امنیت اطلاعاتی، ریاست نظام ذهنی نقلیاتی که در جهان با نام ITS معمول است و لوجستیک رقمی عبارت بوده، هر یک ریاست وابسته به سمت فعالیت از جمله برای خودگیری و شناسنامه کنانی پره دارایی‌های راه، برنامه‌سازی‌های مدل‌های رقمی کنانی ساحه و عملی نمودن تمام برنامه‌هایی که در اساس طلبات 30 مدل ساحه طرح‌ریزی شده‌اند امکان فراهم می‌سازد. کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه راه و نقلیات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با تمام تکنیک‌ها و زمانوی مجهز گردانیده شده دارای 57 جای کاری میباشد. مرکز از 3 ریاست، 3 شعبه و 1 بخش عبارت است. مقصد از تأسیس مرکز این میباشد که همه به طور الکترونی پیشنهاد نمودن خدمترسانی ساحه، کاهش دادن عامل‌های کرپسیونی، صحیح و شفاف جمع‌آوری نمودن نشاندهنده آماری، از بین بردن اقتصاد پنهانی و در مجموع زیاد نمودن مجموع محصولات داخلی از حساب ساحه راه و نقلیات میباشد. با مقصد تطبیق کنسپت اقتصاد رقمی، برنامه رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021 2025 و هر چه زودتر گزارش ساحه راه و نقلیات به نظام رقمی از جانب متخصصان 30 مدل رقمی کنی ساحه معین گردیده است که این نشاندهنده نهادی نیست. این زمان 13 مدل آن مورد استحریزی و کارکرد به استفاده قرار دادند. مدل‌های مذکور از جانب 3 ساختار اساسی مرکز، ریاست برنامه‌سازی و امنیت اطلاعاتی، نظام اداره‌کنی دارایی راه، نظام ذهنی نقلیات در عمل تطبیق کرده می‌شود. سیستم الکترونی مرکز با روزنه کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی اینواتسیا پیوست شده برای ساده گردانیدن روند خدمترسانی نقلیاتی مساعد میباشد. علاوه بر این تمام نقلیات بارکش و مکان موجودیت بار با طور الکترونی در مخزن جایگیر شده طبق فرمایش میزاجان و صاحبکاران با خدمت رسانی فرا گرفته می شوند. پلتفرم یگانه اداره نظام‌های نقلیاتی با دیگر نظام‌های مدل همگیری بوده برای باقاعدگیری سوبیکت و ابیکت‌های اینفراستراکچور نقلیاتی پیش بینی گردیده است. مقصد اساسی این پورتال نشاندهنده خدمت رسانی الکترونی نقلیاتی با اشتراکچیان بازار نقلیاتی می باشد. پلتفرم مذکور برای سوبیکت‌های اینفراستراکچور نقلیاتی با نظرداشت باقاعدگیری ابیکت‌های اینفراستراکچور نقلیاتی امکانیت خواهد داد که تمام حجت‌های اجازتنامه‌ای از آن جمله اجازتنامه، رخصتنامه، سرتیفیکات، بارخط، راهخط با طریق الکترونی پیشنهاد شده حساب برآوری‌کنی غیر نقدی را براه ماند. سیستم اداره‌کنی دارایی راه در تاجیکستان برای استفاده برای ثمراناک اینفراستراکچور راه به استفاده برده می‌شود. سیستم 3 منبع اساسی را در بر می‌گیرد. اینوентаризация دارایی راه، با قیدگیری تمام دارایی راه از جمله خود راه، نقب‌ها، پول‌ها و دالان‌ها. دوم منبع اساسی این با تحلیل و بهادهی منتظم تفتیش نمودن و نظارت نمودن حالت راه و از سیستم اطلاعاتی جغرافی یعنی گیس کارت‌ها یا که مپ
инструментҳо истифода бурдан таҳлили онро байнат ба мегирад. Ва сеюм манбаи асосӣ ин банақшагирӣ ва маблағгузорӣ аст. дар ин марҳила асосан мо танзими сарфи маблағҳои буҷетиро барои таъмир ва банақшагирии сохтмони раҳои нав ё ки дорои нав инчунин ҳам пул ҳам долонҳо ва ғайраҳо ба истифода мебарем. дар ин замина дар самти ҳамкории байналмилалӣ низ пешравиҳои назаррасе ба миён омадааст. ҳоло ҳамкории зич бо ҷумҳурии исломии покистон ба роҳ монда шуда бор аз бандарҳои обӣ бемамоният ва бо нархи арзон дастрас мегардад. дар маҷмӯъ фаъолияти марказ имкон медиҳад ки тамоми хизматрасониҳои нақлиётӣ, ҳисоботи оморӣ, таҳлил ва банақшагирӣ ба таври электронӣ шаффоф таъмин шавад ва амалҳои коррупсионию иқтисоди пинҳонӣ ба маротиб коҳиш ёбад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти маркази минтақавии дипломатияи нақлиётӣ низ ки ҳадафи асосии ташкили он омода намудани мутахассисону коршиносони соҳавии сатҳи байналмилалӣ барои иштирок дар гуфтушунидҳо, яъне баланд бардоштани савияи дониши дипломатии онҳо барои муаррифӣ, пешбурд ва ҳифзи манфиатҳои нақлиётии кишвар, инчунин таҳкими мавқеи нақлиётии ҷумҳурӣ дар минтақа мебошад, шинос шуданд. маркази минтақавии дипломатияи нақлиётӣ бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Душанбе таъсис дода шуда аз ҷониби 30 кишвари осиё ин ташаббус пазируфта шудааст. фаъолияти худро марказ дар ҳамоҳангӣ бо зерсохтори созмони милали муттаҳид маркази байналмилалии дипломатияи нақлиётӣ ба роҳ монда тасмим гирифтааст ки аз кишварҳои минтақаи осиёи марказӣ коршиносонро ба ҳайси ҳамоҳангсоз дар реҷаи маҷозӣ ба кор барои фаъолияти муштарак даъват намояд. ҳадафи асосии таъсис додани маркази мазкур ин омода намудани коршиносони соҳавии сатҳи байналмилалӣ барои иштирок дар гуфтушунидҳо, яъне сайқал додани донишҳои дипломатии онҳо барои муаррифӣ, пешбурд ва ҳифзи манфиатҳои соҳавии миллии кишвари азизамон ва инчунин устувор намудани мақоми сиёсати минтақавии нақлиётӣ дар арсаи байналмилалӣ мебошад. фаъолияти маркази мазкур аз ҳисоби сармояи хориҷӣ пешбинӣ шудааст. дар ин асос дар ҳамкорӣ бо маркази байналмилалии дипломатияи нақлиётӣ ҳамкорӣ бо шарикони рушд, яъне институтҳои байналмилалии молиявӣ ба роҳ монда шуда дар ҳамкорӣ бо мутахассисони минтақа доираи фаъолияти онро васеъ намоем. барои пешбурди фаъолият дар ҳамкорӣ бо маркази байналмилалии дипломатияи нақлиётии байналмилалӣ барои ҷалби сармояи хориҷӣ бо шарикони рушд ҳамкорӣ ба роҳ монда шуда дар баробари ин барои рушди ҳамкории мутақобила бо кишварҳои осиёи марказӣ тасмим аст ки аз кишварҳои ҳамсоя ва шарик коршиносони варзида ба ҳайси ҳамоҳангсозони барномаҳои минбаъда ҷалб карда шаванд ва ҳамкории судманд барои коркарди сиёсати ягонаи минтақавии нақлиётӣ роҳандозӣ гардад. дар вазорати нақлиёт бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиётӣ баъди навсозӣ ба фаъолият оғоз намуд. озмоишгоҳ аз бахшҳои озмоиши бетон ва регу шағал, асфалт ва қир, маводи кимиёвӣ, озмоиши экологӣ ва корҳои пеш аз лоиҳакашӣ мебошад ки бо таҷҳизоти наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. ҳоло ба ғайр аз ин озмоишгоҳ дар ихтиёри худ боз ду озмоишгоҳи сайёрӣ бо тамоми таҷҳизоту лавозимоти зарурии ташхисӣ муҷаҳҳаз, георадарҳои иктишофии замонавӣ дорад ки имкониятҳои онро дар гузаронидани корҳои озмоишӣ ва назоратӣ боз ҳам беҳтар менамояд. таҷҳизоти зарурии замонавӣ ва иқтидори зеҳнию малакаи кормандон дар самти лоиҳакашӣ ба озмоишгоҳ имкон медиҳад оид ба муайян намудани хосиятҳои физикию механикии хок, бетон, маснуоти оҳану бетонӣ, асфалт, қири нафтӣ, хокаи минералӣ, шағал, рег, об ва ҷинсҳои кӯҳӣ санҷишҳо гузаронида рақаму далел ва маълумоти заруриро ба лоиҳакашҳо пешниҳод намоянд. дар вазорати нақлиёти кишвар тарезии лоиҳаҳо ва назорати муаллифиро озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатӣ пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиётӣ ба зимма дорад ки бо дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами миллат
президенти кишвар ҷаноби олӣ муҳтарами муъмали раҳмон таҷдиду навсозӣ гардид. озмоишгоҳ аз бахшҳои озмоишии бетон ва регу шағал, озмоиши мум ва қир, озмоиши маводҳои кимиёвӣ, озмоиши экологӣ иборат мебошад ки бо таҷҳизоти наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонда шудаанд. айни ҳол ба ғайр аз он асбобу таҷҳизоти стационарӣ озмоишгоҳ дар ихтиёри худ бо 2 озмоишгоҳи сайёрӣ бо тамоми таҷҳизоту лавозимоти зарурии ташхисӣ таҷҳизонида шуда геҳрадарҳои иктишофии замонавӣ дорад ки имкониятҳои озмоишгоҳро дар гузарондани корҳои озмоишӣ ва назорати муаллифиро боз ҳам беҳтар менамояд. дар доираи гузарондани озмоишҳо бо истифодаи таҷҳизоти маъмулии анъанавӣ ва муосири технологӣ бо услуби мухталиф аз интихоб, ҷудо кардан ва дастрас намудани маводи намунавӣ то пешниҳоди хулоса зиёда аз 100 намуд амалиёти санҷишӣ гузаронида мешавад. ҳамчунин дар даромадгоҳи вазорати нақлиёт президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши техника ва таҷҳизоти соҳавии муосири роҳсозиву назоратӣ дидан намуданд. сохторҳои нави ҳамқадами замон низоми фаъолият ва раванди хизматрасониҳоро дар соҳаи роҳу нақлиёт ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида омили рушди бонизом мебошад ки пайваста бо дастовардҳои намоён ба қайд гирифта мешаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт корхонаи истеҳсоли сендвич панелро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Сендвич панел масъулаи сохтмонӣ буда аз 3 номгӯи ашёи хом, тунука, полиуретан ва тасма бо фишордиҳии гарм ё хунук омода карда мешаванд. ҷузъиёти бештар дар ин хусус. 29 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт корхонаи истеҳсоли сендвич панелро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи истеҳсоли сендвич панел дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади расидан ба ҳадафи 4-уми стратегӣ саноати кунонии бо суръати кишвар аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Душанбе саноат дар масоҳати 7172 метри мураббаъ бунёд гардидааст. хати технологӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти корхона аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид ва насб карда шуда, дар он истеҳсоли маҳсулоти босифат ва рақобатпазир ба роҳ монда шудааст. сендвич панел масолиҳи сохтмонӣ буда аз 3 номгӯи ашёи хом, тунука, полиуретан ва тасма бо фишордиҳии гарм ё хунук омода карда мешавад. маҳсулоти корхона вобаста ба таъинот, панелҳои сақф ва панелҳои девор ҷудо карда шуда, асосан барои намои берунаи коргоҳҳои истеҳсолӣ, сардхонаҳо, иншооти таъиноти гуногун, пӯшидани боми биноҳои баландошёна ва яхдон бо мақсади нигоҳ доштани сардӣ ва гармӣ истифода карда мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як рӯз 960 метри мураббаъ ва дар як сол 276480 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ба мақсади амалигардонии дастури супоришҳои пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба саноати кунонии бо суръати кишвар мо тасмим гирифтем ки дар баробари дигар коргоҳҳои ҷамъияти саҳомии Душанбе саноат боз як коргоҳи нави истеҳсоли маҳсулотҳои сохтмонии сендвич панелро ба роҳ монем. ва инак имрӯз боиси хурсандӣ аст ки корхонаи истеҳсоли маҳсулотҳои сендвич панел бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд. истеҳсоли маҳсулоте ки дар корхонаи навтаъсис ба роҳ мондем дар кишвар нахустин маротиба буда пештар аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Туркия ва давлати Русия дастрас карда мешуд. маҳсулоти истеҳсолкунандаи ин корхона ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ буда ворид ивазкунанда мебошад. дар оянда мақсад дорем ки барои васеъ гардонии доираи фаъолияти корхона ҷойҳои кориро зиёд кунем ва маҳсулотҳои сохтмонии сендвич панелро барои содирот низ истеҳсол намоем. дар корхонаи мазкур 25 нафар бо кор таъмин гардида аз ҷониби мутахассисони ҷумҳурии мардумии Чин бо омӯзиши низоми кории таҷҳизоти муосири васл гардида фаро гирифта шудаанд. бисёр хурсанд ҳастем ки дар ин коргоҳ бо ҷои кори хуб ва шароити нағз таъмин гардидем. миннатдории худро ба пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо ҷавононро
менамоянд баҳри пешрафти ватани худ содиқона хизмат намоем ва илми замонавиро омӯзем, содиқ ба ватани миллати худ бошем. мо коллективи ҷамъияти саҳомии Душанбе саноат ваъда метем ки ба ҳидоятҳои пешрои муаззами миллат сазовор бошем. дар ин коргоҳ ду намуд панелҳои оҳанин истеҳсол карда мешавад. Панелҳои оҳанин барои бомпӯшҳои биноҳо ва панелҳои оҳанин барои деворҳои бино. миннатдории худро ман ба пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки чунин соҳибкоронро дастгирӣ менамояд. تا حال این محصولات از خارج کشور وارد کرده میشد. اکنون با مورد عمل قرار گرفتن کارخانه استحصال محصولات ساندویچ پنل در شهر دوشنبه، ارزش چنین محصولات برای اهالی ارزان گردیده، دسترسی به آن نیز آسان میگردد. بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتن باز یک کارخانه نو در شهر دوشنبه و راه اندازی استحصال محصولات وارداتی وصل کننده که در دایره سیاست سازنده و بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی عملی گردیده است، از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام عبرت بخش نامیده شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئولین جمعیت سهامی کشاده دوشنبه صنایع دستور دادند که شماره کارخانه‌هایی که محض ساندویچ پنل استحصال می‌نمایند در کشور زیاد کرده شود تا اهالی با چنین محصولات ساختمانی که بیشتر در ساختمان سردخانه‌ها استفاده کرده می‌شود دسترسی داشته باشند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نمایش محصولات کارخانه نو تأسیس و دیگر کارگاه‌های جمعیت سهامی کشاده دوشنبه صنایع شناس شدند. در نمایش محصولات کارگاه‌های فلزات بتونی، اوید به تخت سنگ‌های دیواری، نوه‌های بتونی، محصولات ساحل مستحکم کنی، ستون‌های بتونی برای خط انتقال برق، کارگاه‌های آمیزش بتونی، اوید به استحصال بتون ام 100 150 200 350 و 400 ستون‌های فلزاتی برای خط برق، پنجره، دروازه، نشستگاه‌های گوناگون، قوطی‌های پرتوگیری، زینه‌پایه، کارگاه‌های تولید اکسیژن، کارکرد چوب و تخته، استحصال در و تریزه‌های پلاستیکی و محصولات ساختمانی پیشنهاد گردید. ضمن بازدید از نمایشگاه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که برای افزایش اقتدار استحصالی، تأسیس جایهای نوی کاری، تولید نامگوی نوی محصولات با صفت صنعتی و سهم گذاشتن در رشد اقتصادی ملی در آینده نیز تدبیرهای بیشتر را عملی گردانند. جمعیت سهامی کشاده دوشنبه صنایع در مساحت 253400 متر مربع در برابر فعالیت یکچند کارگاه‌های استحصالی اینچنین گرمخانه بنیاد نموده است که در آن گل و بوته‌های آرایشی و میوه‌های سیتروسی پرورش کرده می‌شوند. استفاده ثمرناک زمین‌های نزد جمعیت منبع اساسی سبزگردانی و گلزارنمایی اطراف کارگاه‌ها و تامین کارمندان با میوه‌های سیتروسی میباشد. 29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با فعالیت جمعیت دارای مسئولیتش محدود ارک صنعت آغاز بخشیدند. خطهای تکنولوژی کارخانه از بانفوذترین شرکت‌های آمریکایی و اروپایی از جمله از کشورهای کانادا، ایتالیا و چخیا وارد کرده شده است. گزارش در این باره. 29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود ارک صنعت آغاز بخشیدند. کارخانه ارک صنعت از جانب صاحبکار رستم رحیموف در ناحیه سینوی شهر دوشنبه ساخته شده است. در اساس سپارش‌های راهبر دولت جهت رشد صنعت و استحصالات و تأسیس نمودن جایهای کاری نو ما تصمیم گرفتیم که یک کارخانه زمانوی استحصال نوشابه‌های تشنشکن رو براه مانیم. ما در آینده نقشه داریم که کارخانه رو وسیع کنیم، جایهای نوی کاری تأسیس کنیم و محصولات استحصال شونده رو به بازار داخلی تامین کنیم پورا. سمت فعالیت کارخانه استحصال نوشاکی‌های تشنشکن و آبجو بوده. در آن 28 نامگوی محصولات با رعایت طلبات استانداردهای وطنی و جهانی برآورده می‌شود. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که کارخانه از بانفوذترین شرکت‌های آمریکایی و اروپایی از جمله از کشورهای کانادا، ایتالیا و چخیا وارد کرده شده است. اقتدار لایحه‌ای کارخانه در یک سال برابر با استحصال 8 میلیون ظرف نوشاکی‌های تشنشکن بوده. محصولات آن در شکل و حجم گوناگون پیشنهاد بازار استعمالی کرده می‌شود. با تأسیس و با فعالیت آغاز نمودن انشاءات نوی صنعتی 40 نفر ساکن محلی با کار و معاش خوب
таъмин гардиданд. васли хатҳои нави истеҳсолӣ ки ояндаи наздик сурат мегирад ба афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, номгӯи маҳсулот ва шумораи кормандон мусоидат хоҳад кард. соҳиби ҷойи кор шидем, ҷойи хоб аст, ҷойи хӯрдан аст, мисол се вақт авқот мечандем, ягон камбудӣ нест. ашёи хом аз дохил ва қисман аз хориҷи кишвар ворид ва дар анборҳои махсус бо риояи талабот захира карда мешавад. маҳсулоти ниҳоӣ қабл аз муомилот дар озмоишгоҳи корхона бо усулҳои махсус ташхис шуда, мутахассисон таркиб ва бехатарии онро тавассути дастгоҳҳои муосир месанҷанд. ҳама маҳсулотҳои мо франшиза мебошад, мо бо ширкатҳои хориҷӣ шартнома дорем оид ба рецептура ва дизайн. ҳама маҳсулотҳое ки мо истеҳсол мекунем пурра таркиби химиявӣ ва бактериологии онро санҷида мебароем. пас аз шиносоӣ бо раванди фаъолият ва иқтидори истеҳсолӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти корхона бозӣ намуда, иқдоми соҳибкорро намунаи ибрат номиданд. тибқи маълумоти оморӣ аз аввали соли 2024 то ба имрӯз дар шаҳри Душанбе зиёда аз 100 иншооти нави саноатӣ бунёд шудааст. дар ин корхонаҳо наздик ба 2000 сокинон бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи роҳбари давлат нисбат ба бахши хусусӣ, имконот ва иқтидорҳои мавҷуда аз ҷониби соҳибкорон васеъ истифода шуда, татбиқи лоиҳаҳои марбут ба рушди саноату истеҳсолот вусъат дода мешавад. ин раванд барои таъмини устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои кории нав, баланд бардоштани иқтидори саноатии кишвар ва рақобатнокии он замина мегузорад. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи пахтакори ноҳияи Синои пойтахт муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баланд ихтисоси низомиро мавриди истифода қарор доданд. корҳои сохтмонии иншоот соли 2020 оғоз гардида дар муддати 4 сол бо сифати баланд ва тарҳи муосир бунёд карда шудааст. тафсилоти бештар дар ин хусус. 29 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи пахтакори ноҳияи Синои пойтахт муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомиро мавриди истифода қарор доданд. муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомӣ барои омода намудани кадрҳои афсарӣ бо маълумоти олии ҳарбӣ пешбинӣ шудааст. корҳои сохтмонии иншоот соли 2020 оғоз гардида дар муддати 4 сол бо сифати баланд ва тарҳи муосир бунёд карда шудааст. барои омодасозии босифати таълим дар муассиса тамоми шароити зарурӣ бо инфрасохтори лозима пешбинӣ шудааст. муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомӣ аз 7 бино иборат буда, бинои асосии он дорои синфхонаҳои таълимию ташхисӣ, китобхона, 4 толори маҷлисӣ ва утоқҳои дигар мебошад ва бо шароити муосири зарурӣ барои омӯзиши 640 нафар пешбинӣ шудааст. барои таъмини афсарон бо ҷои хоб, 2 бинои хобгоҳ бо 344 кати хоб бунёд гардидааст. барои обутоб додан ва иҷрои машқҳои варзишӣ дар муассиса, толори барҳавои варзишӣ бо имкони ташкили бозиҳои баскетбол, волейбол ва футболи хурд бунёд шудааст. бинои ошхона барои 450 нафар пешбинӣ шуда, бо таҷҳизоти муосири зарурӣ муҷаҳҳаз гардидааст. дар қисмати дигари саҳни муассиса, бинои меҳмонхона барои 132 нафар дар як вақт сохта шудааст. меҳмонхона бо назардошти имконоту шароити замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳонӣ бунёд шуда, аз 96 ҳуҷра, 3 маҷлисгоҳ ва ҳуҷраҳои дигари ёрирасон иборат аст. дар шафати меҳмонхона бинои дуошёнаи истиқоматӣ барои мутахассисон қомат афрохтааст. ҳамчунин барои баргузории мусобиқаҳои дигари варзишӣ майдони футболи ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шудааст. боиси сарфарозӣ аст ки имрӯз як муассисаи хоси таълимӣ барои омодасозии кадрҳо дар низоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дар низоми мақомоти қудратӣ омода гардидааст ва ба истифода дода шудааст, ки албатта ҳама ин заҳматҳо аз он дар заминаи сиёсати созанда ва сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. чаро пешвои муаззами миллат аз замони
مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفتند، آماده سازی کادرها را مخصوص در نظام مقامات حفظ حقوق، مقامات نظامی کشور یکی از مسائل مهمترین در بنیاد دولتداری ملی حساب نمودند و این دستاوردهایی که ما امروز نیز می‌بینیم محض به این خاطر است، چرا که آماده سازی کادرهای جوابگوی طلبات امروزی جامعه معاصر یکی از مخصوصیت‌های خاص است، به خاطر ایستادگی کرده توانستند در مقابل هر گونه اون تهدید و خطرهایی که امروز جهان معاصر را میتواند فراگیر باشد البته مهم ارزیابی میگردد. باعث سرفرازی است که امروزها بخشیده به جشن ملی 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان محض با ابتکار و دستگیری‌های پیوسته رهبریت دولت президенти маҳбуби кишвар эмомалӣ раҳмон дар пойтахти мамлакат муассисаи мазкур барои баланд бардоштани кадрҳои баландихтисоси мақомоти соҳаи ҳифзи ҳуқуқ ба тарҳи замонавӣ ва ба шакли муосир сохта ба истифода дода шудааст. мо сокинони пойтахт ҳамагон шоҳиди он ҳастем ки пойтахти азизи кишварамон душанбешаҳр дар як муддати кӯтоҳ симои худро куллан тағйир дод. ин аз фаъолияти пурсамари раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ шаҳодат медиҳад. ҳамаи биноҳои муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомӣ бо системаи замонавии мутамаркази ҳавокашӣ ва гармидиҳӣ таҷҳизонида шудааст. саҳни иншоот пурра чароғон буда, намои он бо гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтҳо зиннат дода шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳангоми шиносоӣ бо шароити таълимӣ ва корию фароғатӣ даъват намуданд ки мутахассисон ва ашхоси дигари масъул ба баланд бардоштани сифати таълим ва омода намудани афсарони болоёқат диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. чӣ тавре ба ҳамагон маълум аст, таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба ғоят назаррас аст, бахусус дар самти тайёр намудани кадрҳои болаёқат дар ҳама самтҳо, алалхусус дар самти тайёр намудани кадрҳо дар соҳаи амният, тартибот ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хеле назаррас мебошад. маҳз дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ибтикори ҷаноби олӣ иншоотҳои зиёди стратегиву таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст. аз ҷумла дар самти вазорати корҳои дохилӣ иншоотҳои зиёди ҳам истиқоматӣ, ҳам таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст. аз ҷумла биноҳои маъмурӣ, хонаҳои истиқоматӣ, коллеҷҳо ва академияи вазорати корҳои дохилӣ сохта ба истифода дода шудааст ки имрӯз беҳтарин кадрҳоро дар самти таъмини тартиботи ҳифзи ҳуқуқ омода менамояд. дар замони истиқлолият таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи маориф махсусан равона гардидааст. имрӯзҳо мо шоҳид ҳастем ки дар самти омодасозии кадрҳо махсусан дар самти фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ таваҷҷӯҳи бевоситаи худи роҳбарияти олии кишвар равона гардидааст ва ин дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, дар таъмини амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон замина мегузорад. имрӯзҳо мо шоҳид ҳастем ки симои шаҳри душанбе ба куллӣ тағйир ёфтааст. дар ҳудуди шаҳри душанбе ба истифода додани муассисаҳои таълимӣ, биноҳои истиқоматӣ ва дигар корхонаҳои саноатӣ далели ин гуфтаҳост. сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ва фаъолияти босамари раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ мебошад. ин дастгириҳо, ин ғамхориҳо мо кормандони мақомоти корҳои дохилиро водор месозад ки ба ватани хеш, ба президенти хеш ва миллати худ содиқона ва софдилона хизмат намоянд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар толори маҷлисии иншооти мазкур бо роҳбарият ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ мулоқот намуданд. муҳтарам устодон ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳамаи шуморо ба муносибати ифтитоҳи боз як муассисаи таҳсилоти олӣ омодасозии кадрҳои баландихсос барои мақомоти корҳои дохилии мамлакат
صمیمانه تبریک میگویم. افتتاح این انشاءات که در عرفه تجلیل جشن 30 سالگرد قبول نخستین کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال و روز میلیسیای تاجیک 10 نوامبر صورت میگیرد، نشانه توجه دائمی دولت و حکومت مملکت با مسائل فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت کادرهای بلند اختصاصی با طلبات زمان معاصر جاگوی و بلند برداشتن سطح کسبیتی آنها میباشد. در آستانه جشن 30 سالگی کنستیتوسیا آغاز گردیدن فعالیت چنین مؤسسه‌ها بسا رمزی نیز میباشد، زیرا مقامات حفظ حقوق و در نوبت اول مقامات کارهای داخلی پاسدار و نگاهبان ولایت قانون و ترتیبات حقوقی از جمله رعایت کنستیتوسیا و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی دولت صاحب اختیار تاجیکان میباشد. تأسیس چنین مؤسسه جهت باز هم بهتر برآمدن فعالیت مقامات کارهای داخلی مملکت بخصوص در سمت تربیت کادرهای معاصر و بلند برداشتن دانش و ملکه کسبی کارمندان رویداد بسا مهم به حساب می رود. این مؤسسه پورا از حساب جمهوری مردم چین ساخته به وزارت کارهای داخلی تحفه کرده شده است. از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام خود، از نام کارمندان میلیسیای تاجیک با رهبریت جمهوری مردم چین حکومت این کشور منتداری صمیمی خودمان را بیان میکنیم. چنانکه در سخنرانی‌های خود همیشه تاکید می‌نمایم، سالهای آخر سیاره ما با یک قطار تهدید و خطرهای نو از قبیل اکستریمیسم و تروریسم، مخالفت و جنگ‌های مذهبی، عملهای دهشتناک تروریستی، شدت گرفتن روند مسلح شوی با شتاب، گسترش جنایتکاری متشکلی فراملی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی و مشکلات دیگر روبرو گردیده است. چنین وضع مردم سیاره از جمله ما را وادار می‌سازد که با مسئله حفظ صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولتداری، مستحکم نمودن اقتدار مدافعی مملکت، تقویت انفراستراکچور و زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی این ساحه همچون شرط مهمترین پایداری امنیت و ثبات و آرامی جامعه اهمیتی اولین درجه ظاهر می‌نماید. امروزها ظهورات خرابی‌آور افراطگرایی و فعالیت سازمان‌های تروریستی خصوصیت و مقیاس جهانی کسب کرده است. مبارزه با این وبای عصر نه تنها وظیفه دولت بلکه وظیفه مهمی هر یک فرد با ننگ و ناموس جامعه میباشد، زیرا آن نه فقط به دولت و اساسهای کنستیتوشنی آن بلکه به روزگار آباد و آسوده به طرز زندگی هر یک شخص و اهل عائله او تهدید میکند. در این روند با گروه‌های اکستریمیستی و سازمان‌های تروریستی شامل شدن بعضی شهروندان ناآگاه ما باعث نگرانی گردیده است که این را در سخنرانی و واقعی‌ها با جوانان و نمایندگان دیگر طبقه‌های جامعه بارها تاکید نمودم. باید گفت که در برابر نتیجه‌های نظررس در فعالیت مقامات حفظ حقوق کمبودی‌های زیاد نیز به نظر می‌رسد. مثلا وقت‌های آخر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل حسابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک‌ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی‌اساس پرونده‌های جنایتی آغاز می‌نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. فعالیت سوس نمایندگی مقامات تاجیکستان در قلمرو فدراسیون روسیه کمبودی جدی دیگر میباشد که گروه کاری رفته وظیفه آنها را اجرا کرده ایستاده است. خطر دیگری که به ثبات و آرامی جامعه تهدید میکند
قاچاق و گردش غیر قانونی واسطه‌های نشادار میباشد. واردشوی واسطه‌های نشادار و معاملات آن در کشور نسبت به سال گذشته زیاد گردیده ایستاده است و وضعیت در این سمت تشویش‌آور باقی میماند. تاکید می‌سازم که تا حال در جاهای دلخوشی و جمعیتی فروش مواد مخدر سینتتیکی جای دارد و شماره نشمندان هنوز زیاد میباشد. بار دیگر تاکید می‌سازم که درآمد از حساب گردش غیرقانونی مواد مخدر یکی از سرچشمه‌های مبلغ‌زایی تروریسم و دیگر گروه‌های متشکل جنایتی میباشد. از این رو مقامات داخلدار را ضرور است که فعالیت خود را وابسته به پیشگیری کردن گردش غیرقانونی واسطه‌های نشادار کلاً تغییر دهند. گردش غیرقانونی سلاح آتشفشان به جامعه و حیات آدمان خطر و خطر جدی ایجاد نموده سبب سر زدن جنایت‌های وزین می‌گردد. بنابراین ساختار و مقامات داخلدار باید در این سمت کارهای فرماندهی را با مردم پرزور نمایند. همچنین خاطررسان می‌نمایم که پرزورگردانیدن کار در سمت رعایت طلبات قانون‌های ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، پیشگیری کردن حالت‌های تعلیم غیر قانونی دینی و به گرفتن تعلیم حتمی عمومی فرزندان مانع شدن بعضی پدر و مادران وظیفه مهم مقامات کارهای داخلی. بعد سپارش رهبر عدالت و در نتیجه چاره‌های از جانب مقامات کارهای داخلی عملی گردیده در کشور 1,000 نفر شخصانی که به سیر و جادو و فالبینی مشغول بودند و زیاده از 5,000 نفر ملاهای چلسواد برای خرافات پرستی دستگیر گردیده به قید مقامات کارهای داخلی گذاشته شدند. به ترتیب درآورید. این کاری موسمی نیست. اجرای یک خیلش تامین کردن در کار در تمام قلمروی مملکت. گرچند در سخنرانی خود روز 1 سپتامبر سال جاری تاکید کرده بودم که ترتیب و نظام حاضرشوی خوانندگان و آموزگاران در مؤسسه‌های تعلیمی زیر نظارت قرار داده شود، لیکن تا هنوز این کمبودی‌ها جای دارند. حاضرین گرامی، کارمندان مقامات حقوق همچون حامیان حقوق و آزادی‌های شهروندان و معاونان ترتیبات جمعیتی در مشکل ترین لحظه های تاریخ کشورمان به خاطر حمایت ثبات جامعه، آرامی مردم، مبارزه بر ضد دسته های مسلح جنایتکار و مهمتر از همه برقرار کردن ساخت انسانی در صف پیش قرار داشتند. آنها امروز نیز با جنایتکاری متشکل ترانسمیلی، جنایت‌های اکستریمیستی و تروریستی، کیبر جنایت‌ها، معاملات غیرقانونی مواد مخدر و پیشگیری کردن دیگر عمل و کردارهای غیرقانونی مبارزه برده ایستاده‌اند. طور می‌دانید تا زمان صاحب استقلالی در کشورمان مؤسسه تحصیلات عالی آماده‌سازی متخصصان بلندساز برای مقامات کارهای داخلی وجود نداشت. متخصصان اساساً در مؤسسه‌های تحصیلات عالی دیگر جمهوری‌های اتفاقی تیار کرده می‌شدند. در تاجیکستان تنها یک مکتب مخصوص میلیسیا فعالیت می‌کرد. حالا در ساختار و مقامات کارهای داخلی 4 مؤسسه تعلیمی، اکادمی، کالج میلیسیا، کالج آتش‌نشانی تکنیکی و مرکز تعلیمی فعالیت می‌نماید. بعد دست آوردن استقلال در تاریخ فعالیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، مرحله نو دوره مستقلیت کامل و در عین زمان دوره آزمایش و امتحان جدی تأمین ثبات و آرامی کشور، حمایت آسودگی شهروندان، حفظ حقوق انسان و ترتیبات جمعیتی آغاز کردیم. ما تأسیس دادیم آهسته آهسته بعضی مادی تکنیکی این دانشگاه را کالج لیسه را خیلی بلند برداشته مونده. با امید هیچ کس شاید کار نیست. برای عملی نمودن چنین وظیفه‌ها ضرورت پیش آمد که ما تربیت کادرهای بلندساز را برای ساعت هر چه زودتر در داخل کشور تشکیل کردن، نظام نوی اداره کنی مقامات اجرایی حقوق و دیگر ساختارهای نظامی مملکت را برآورد آمدیم. حاضرین گرامی، شما خوب آگاهی دارید که در دوام 2 سال اخیر دنیا با تحولات عظیم دچار شده. نبض و نظام زندگی در تمام سیاره تغییر یافته ایستاده است. یعنی روند جهانی‌شوی انسانیت را با حوادث و واقعه‌های روبرو کرده ایستاده است که برای پیشگیری کردن آنها استفاده و تطبیق تجربه و اصولهای نوی محافظتی ترتیبات جمعیتی و حقوق آزادی‌های شهروندان لازم می‌آید. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف تکمیل نظام آماده‌سازی کادرهای
баландихсос ва ба талаботи замона мутобиқ гардонидани барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз ҷумла муассисаи таълимии имрӯза мебошад. ҷиҳати дар сатҳи баланди касбӣ ва муосир нигоҳ доштани фазои илмию таълимии ин боргоҳ роҳбарияти муассисаро зарур аст ки ҳамкориро бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар барои таҳқиқ ва татбиқи равияҳои фаъолияти оперативию ҷустуҷӯӣ, мурофиаи ҷиноятӣ, маъмурӣ ва дигар самтҳо тақвият бахшад. давлату ҳукумати мамлакат бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда маблағзории фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварро таъмин намуда, дар баробари ин барои фароҳам овардани шароити беҳтарини таҳсил дар муассисаҳои мазкур ҳамаи чорабиниҳои заруриро амалӣ менамояд. маҳз бо ҳамин мақсад мо имрӯз дар ин ҷо дар маросими ифтитоҳи бинои навозамонавии муассиса қарор дорем. бовар дорам ки бо истифода аз имкониятҳои беҳтарини муайё гардида аз ҷумла синфхонаву толорҳои муҷаҳҳази замонавӣ ва дигар шароити мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ раванди таълими мутахассисон ба кулли беҳтар гардида дар он таҷрибаи беҳтарин муассисаҳои таълимии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷаҳон роҳандозӣ хоҳад шуд. бо дар назардошти аҳамияти масъала зарур аст ки кадрҳои соҳавӣ дар сатҳи баланди касбӣ ва мутобиқ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ муосир омода карда шаванд. дар ин раванд бояд ба хислатҳои рӯҳиву равонӣ ва обутоби ҷисмонии ҳамаҷонибаи кадрҳои оянда эътибори ҷиддӣ зоҳир гардад. ҷавоне ки қабул мекунед аз лиҳози рӯҳӣ, равонӣ ва ҷисмонӣ обутоб ёфта бошад. илова бар ин тайёрии касбии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд ба арзишҳои замонавии демократӣ, волояти қонун, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд асос ёбад. баробарону масъулини муассиса зарур аст ки ҳангоми тайёр кардани мутахассисон ва бозомӯзиву такмили ихсоси онҳо ба масъалаҳои хусусияти хоси касбӣ аҳамияти ҷиддӣ дода дар зеҳну шуъури шогирдон маърифату ҷомъбинии васеъ, маҳорати мулоҳизаронӣ, таҳлили вазъият ва вобаста ба он малакаи қабули қарорҳои заруриро тарбия намояд. дар раванди омӯзиши ихтисосҳо ва барномаҳои таълимӣ аз ҷумла дар курсҳои кӯтоҳмуддати он баробари омӯзиши асосҳои қонунгузории меҳнат, маъмурӣ, равоншиносӣ, одоби суханварӣ барои ҳайати роҳбарикунанда аз сукунии амиқи забони давлатӣ, омӯхтани на кам аз 2 забони хориҷӣ ва кор бо технологияҳои муосири коммуникатсиониро ворид намудан зарур мебошад. тоҷикистонро дар арсаи байналмилалии 190 давлати дунё бо расмият шинохтааст. бо қариб 160 давлати нӯ робитаҳои иқтисодӣ дорем. мо кулли аъзоҳои созмонҳои бонуфузи байналмилалии дунё ҳастем. имрӯз тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо бисёр давлатҳои дунё ҳамкориҳои дуҷонибаи дипломатии сиёсиро ба роҳ мондагӣ аст. дар самти ҳатто мақомотҳои корҳои дохилӣ донистани забон бениҳоят ҳамчун боду ҳаво зарур аст. ҷиддӣ муносибат кунед. ҳамчунин бо дар назардошти тавсеяи ҳамгироии тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ зарур аст ки омӯзиши санадҳои меъёрию ҳуқуқии байналмилалӣ низ ба роҳ монда шавад. дар ҷомеаи демократию мутамаддини муосир хизмат дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳисси баланди ватандӯстию ватанпарастӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ, азму иродаи қавӣ, шуҷоату далерӣ ва муҳимтар аз ҳама хоҳиши содиқона хизмат кардан ба ватан, модар, давлат ва ҷомеаро талаб менамояд. дар ин раванд як масъалаи муҳимро ҳамеша дар хотир бояд дошт ки мардум ба фаъолияти давлат аз рӯи фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баҳо медиҳад. итминони комил дорам ки таълимгирандагони муассисаи имрӯза якҷо бо сохтору мақомоти дигар дар ҷодаи адои вазифаҳои хизмати худ, яъне таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ, оромиву суботи ҷомеа ва мубориза бар зидди ҳама гуна қонуншиканӣ содиқонаву софдилона сайю талош хоҳанд кард. вобаста ба ин устодону кормандони муассиса бояд ба вазифаи муқаддаси хиш бо масъулияти баланд муносибат карда дар амалӣ намудани барномаҳои таълимӣ ҷиҳати омодасозии кадрҳои баландсози соҳа ва куллан беҳтар гардонидани низоми таҳсил саҳми муносиб гузоранд.
дар охир бори дигар ҳамаи шумо ҳозирини гиромӣ ва кулли кормандони мақомоти корҳои дохилиро ба ифтихори 30-солагии қабули нахустин Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, рӯзи милитсияи тоҷик ва ифтитоҳи боз як муассисаи олии омодасозии кадрҳои баландисоз самимона табрик гуфта ба ҳар яки шумо саломатӣ, иродаи матин ва барору комёбӣ орзу менамоям. имрӯз дар шаҳри душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии сармоягузории маъдан ва металлургия ба кор оғоз намуд. Дар кори он вазирони саноати давлатҳои Осиёи марказӣ, коршиносон ва соҳибкорони Тоҷикистон ва давлатҳои Осиёи марказӣ ва бештар аз 300 сармоягузору соҳибкор аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок доранд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. форумро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шариконе ки дар соҳаи саноати кӯҳӣ фаъолият менамоянд, аз ҷумла ширкати Восток Капитал ташкил намуд. мақсади он асосан ба ноил шудан ба ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба саноати кунонӣ бо сурати мамлакат, дастгирии рушди устувори саноат, таҷдид ва тавсеаи робитаҳои ҳамкории минтақавӣ, инчунин фаъолсозӣ, рушди ҳамкорӣ ва шарикӣ дар соҳаи саноат нигаронида шудааст. дар ин чорабинӣ зиёда аз 400 иштироккунанда ба қайд гирифта шудагӣ ва иштирок хоҳанд кард. дар чорабини имрӯза зиёда аз 5 сессия барои иштироккунандагон пешбинӣ хоҳад шуд. дар сессияҳои мазкур ширкатҳои фаромиллӣ аз давлатҳои хориҷӣ аз қабили иттиҳоди Аврупо, Хитой, Ҳиндустон, Арабистони Саудӣ, Штатҳои Муттаҳидаи Америка иштирок хоҳанд кард. ҳамчунин дар сессияи панелии асосӣ вазирон ва муовинои вазирони соҳавии кишварҳо иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Туркия, Индонезия, Ҷумҳурии Мардумии Хитой иштирок ва суханронӣ хоҳанд кард. дар чорабинии мазкур дар нақша гирифта шудааст ки зиёда аз 4 ёддошти тафоҳум бо ширкатҳои фаромиллӣ аз ҷумла бо ширкати Метсо, Миллениум, Шандон Голд ба имзо хоҳад расид. Меня зовут Александра, я программный директор форума, горно-металлургического форума и выставки в Таджикистане. Форум проводится впервые, и организатором его является компания «Восток Капитал». Это профессиональная международная площадка для обмена деловыми связями и создания новых партнерств. Для нас было особенно важным и стратегически, я бы даже сказала, важным создание такого мероприятия для республики, ввиду того, что горно-металлургическая отрасль, она занимает ведущее место в экономике Таджикистана. дар қисмати пленарии кори форум муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоким Холиқзода иштирок карда ҳозиринро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфт. мавсуф бо зикри талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат иброз дошт ки дар тӯли 10 соли охир ҳамаи мо шоҳиди ҳодисаҳо ва равандҳое будем ки ҳаёт ва муносибати моро ба бисёр паҳлӯҳои ҳаёти имрӯза ба куллӣ тағйир доданд. мушкилотҳо ба монанди тағйирёбии иқлим, паҳншавӣ, бемории сироатии COVID-19 ва муноқишаҳо дар қисматҳои гуногуни ҷаҳон ба сари инсоният омаданд. аз ин рӯ рушди технологияҳои нав, рақамикунонӣ ва инноватсия метавонад барои мо роҳҳои нави ҳалли мушкилот ва рушди устуворро боз кунад. тазаккур дода шуд ки барои баландбардоштани некуаҳволии мардум рушди устувори иқтисодӣ аз имконоти мавҷуда истифода бурдан муҳим аст. дар ин замина лоиҳаҳои ба рушд нигаронидашуда бо хусусиятҳои минтақавӣ ва тамаркузи инноватсия аҳамияти хоса доранд. изҳори итминон карда шуд ки форуми имрӯза ба пайдо кардани роҳҳои ҳалли ин мушкилот ва таҳкими ҳамкориҳои кишварҳои Осиёи марказӣ, Аврупо ва кишварҳои халиҷи Форс мусоидат хоҳад кард. рӯнамоии имкониятҳои саноативу сармоягузорӣ дар форуми мазкур тавассути видеоролик сурат гирифт. дар пойтахти Тоҷикистон як форуми хеле муҳими байналмилалӣ баргузор шуд ва барои ман иштирокчии чунин як чорабинии байналмилалӣ будан шарафи бузург аст. мехоҳам қайд намоям ки форум нахустин бор аст ки дар Тоҷикистон баргузор мешавад ва барои ҳамаи иштирокчиён ин як имконияти хеле хуб барои табодули афкор ва табодули таҷриба бо дигар иштирокчиён ва ҳамчунин имконияти оғози ҳамкорӣ бо созмонҳои дигар мебошад. мо шодем ки дар байни
шоҳигарии Арабистони Саудӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои хеле гарму дӯстона барқарор шуданд ва умедворем ки мо дар оянда байни мамлакатҳои бародарамон боз ҳам бештар чунин ҳамоишот ташкил мекунем. соҳаи санъати ангиш яке аз соҳаҳои асосӣ дар ҷумҳурӣ ба шумор меравад ки рушди иқтисоди ҷумҳурӣ ба он вобастагӣ дорад. ҳоло дар ҷумҳурӣ барои коркарди ангиш 17 корхонаҳо фаъолият менамоянд ки бо тарзи кушод ва зеризаминӣ фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. соли равон барои таъмини маркази барқи гарми деҳаи шаҳри Душанбе беш аз 1 миллион тонн ангиш воридот карда мешавад ки ин барои таъмин намудани маркази барқи гарми Душанбе ва таъмини гармӣ бо ноҳияҳои шаҳри Душанбе зоида менамояд. барои сифати баланд кардан коркари зеризаминиро ба роҳ монем. барои коркари зеризаминӣ бо сармояи ватанию хориҷӣ мо ба роҳ мондагӣ ҳастем. аз он ҷумла сармояи ширкати зинхоҳ дар кони зидди сармояи маъдан ва тиҷорат дар кони ангишти фони Ағноб, инчунин ширкати Paymen Group барои барқарор намудани шахти рақами 8 кони ангишти шуроб ки беш аз 100 сол фаъолият менамояд меморандум баста шудааст. қисмати дигари нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии сармоягузории маъдан ва металлургия бо иштироки вазирони саноати кишварҳои Осиёи марказӣ ва дигар меҳмонон идома ёфт. таъкид гардид ки дар Тоҷикистон беш аз 800 кони маъданҳои фоиданок, металлҳои нодир ва қиматбаҳо аз қабили мис, нуқра, тилло, сурб, литий, сурма, никел, волфрам ва ғайра кашф шуданд ки аксари онҳо аллакай қисман аз худ карда шуданд. тазаккур дода шуд ки нахустин форуми сармоягузории маъдан ва металлургияи Тоҷикистон чорабинии пешбар дар соҳаи истихроҷи маъдан ва металлургия буда майдони фаррох ва муассир барои табодули афкор ва таҷрибаи касбии коршиносони соҳа, баррасии дурнамои рушди бозори истихроҷи маъдан ва металлургияи мамлакат, навоварӣ дар соҳаи таҷҳизот ва технологияи истихроҷ ва коркарди маъданҳои фоиданок маҳсуб мешавад. дар форум коршиносони соҳа масоили марбут ба табодули таҷрибаи касбӣ, дурнамои рушди бозори истихроҷи маъдан ва металлургияи мамлакат, навоварӣ дар таҷҳизот ва технологияҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳо, технологияҳои рушди устувор ва дигар масъалаҳоро баррасӣ карданд. дар доираи форум 4 ҷаласа дар соҳаҳои геологӣ, сармоягузорӣ, саноатӣ ва металлургӣ гузаронида шуд. Мы у вас первый раз в стране, первый раз приехали, первый раз выставляемся. Хорошая организация, много экспонентов, очень классно встретили, все рассказали, показали. У нас достаточно большие планы. Очень много мероприятий намечено на эту командировку. Не только в рамках выставки, но и после выставки уже есть встречи с нашими, надеюсь, будущими деловыми партнерами. Отношения России и Таджикистана также крепкие, как и качество электродов, которые мы представляем, которые мы производим. Наш девиз с уважением к сварщикам, это относится не только к производству, а именно к тем отношениям партнерским, международным, деловым, которые мы хотим наладить. Мы знаем, что любое производство, оно должно быть крепким, надежным, и это мы гарантируем посредством своей продукции. намоишгоҳи саноатии Тоҷикистон қисмати дигари форум ва намоишгоҳи байналмилалии сармоягузории маъдан ва металлургия дар Душанберо комил сохт. роҳбарони ҳайатҳои иштирокчии ин ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ бо дастовардҳои саноатчиёни мамлакат ва пешрафтҳои шарикони рушд дар бахши саноат ошно гардида ба тараққиёти иқтисодиёти кишвар ки ба талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста мебошад, баҳои баланд доданд. Если возьмем, что первый раз такой форум проводится в Республике Таджикистан, я имею в виду форум, который горно-металлургический